Cela Srbija je premrežena slikama zlikovaca. Šepure se njihova lica po zgradama svih naših gradova. Njih promoviše i rehabilituje Aleksandar Vučić, nekadašnji nosač piva i učenik pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Vojislava Hulje Šešelja. Taj mali Hulja je umislio: ono što je Bog na nebu, to sam ja na zemlji. Poznajem ga još kao redova navijačke paravojske kriminalca Arkana 90. godina prošlog veka. Otkako je 2012. raznim manipulacijama uz pomoć službe i njenih ratnih profitera, danas tajkuna, kao i stranih agentura došao na vlast, tvrdim i dokazujem da on nije političar niti je ikad bio. Nažalost, mnogi politički faktori u Srbiji, pa čak i studenti, nemaju svest o tome. I dalje se prema njemu ponašaju kao da je političar, iako postoji spisak od preko 50 kriminogenih afera zbog kojih se u pravnim državama ide u zatvor za svaku pojedinačno. Dolaskom na vlast, on je od neostvaranog vođe fudbalskih huligana avanzovao u tiranina, prevaranta i šefa narkomafije koji je svoju stranku SNS pretvorio u zločinačko udruženje. Kompletnu vlast i državnu upravu u sadejstvu sa Miloševićevim glasnogovornikom i ministrom opšte prakse iz SPS-a Ivicom Dačićem organizovao je po mafijaškim principima i ponaša se, što bi Italijani rekli, kao capo di tutti capi. Jedino šef mafije u zemlji koja je prezadužena do bankrotstva i temeljno opljačkana i uništena može i dalje sanjati nekakve velike pare koje hoće da uzme. Ne kaže od koga, valjda od narkobiznisa, jer kredite mu više niko neće dati. Evo čujte šta sanja i čemu se nada taj praznoslovni mafijaš. Hoću velike pare, neću da se igram sa tim 50 miliona ovde, 5 miliona onde, hoću da uzmemo 5 milijardi, da napravimo plan za celu Srbiju i da onda udarimo jako, da podignemo naše građevinske kompanije za niskogradnju, da sve podignemo u nebesa, da se radi, da sve puca.